Okay, isibeke man, yazi ngidabukile enhlizweni. DJ Slasharp. Kuyolunga Hlongwane, you are falsely accused nyazi. Abantu abasela ngempeza kati umsangatoba usengaphi abasela unyembeza abantu kabasela ngempeza umuntu phela yena maye kubheka ungathi yakuhlekelela uthi uyakuthanda kati ucabangela ihora ucabangela ihora yena ucabangela ihora umhlaba lona uyahlaba unabantu abahle nababi abantu abaronga abarayiti ansazi mina unjani lo mhlaba hayi vele wona uyalimaza la yemina umkani wami yaziva mkambela amanga nje amanga nzima amanga buhlungu khona phemaloli kilayo umngani wami yazi odumileyo bamqambela amanga nje ayi khona phemaloli umuntu uyafuna ungenise koti nje ebona ukuthi into engekho nje ngenxa yenzondo mina ngisazi umuntu njani kala sineke kala zwelo kala mzwangede umuntu njani ayibo oyazi ya creator into ecabangileyo yiyo awuyaziyo engelandaba ukuthi abantu umuntu lo bezomkhangela kanjani amanga akhe cine ngani liqiniso ayi yamdala ngiyakhuleka ayi wena nkulunkulu ngowazi konke yabona labantu banamanga bafisa ukuthi amanga beliqiniso ansazi mina njani kodwa mdali wena ukhona ubekile yazi yehlisa ingilosi zakho sidile labantu ngilosi sizodila labantu ngiyalitipa mina ngilosi sizodila labantu yabona manga omunye umuntu angavumi mina